July ni somni ninga ni yani bazar thlir tu te chibai ule voina tangin parliament fur thut khom monsoon session of parliament chu nei tran ani don ta August ni som pakhat thleng nei ani ang he session chung hian voi som pasari an thu khomanga parliament te soi ho tur bil om mek hi somthum pakhat ani hek jinga pariat chu member ten an riat sa ni in tuntum fur thut khoma hian soi hova pastura chhop chua ani dona bil som ni le pakhat chu member ten hena la hril hriat chop tur chu mi hnuah soi hova pas tum tur ani dona ni tuntum fur thut khom nei tur hian ro rel lai National Democratic Alliance NDA le eptupol te chu anin buat sai na sa hlea NDA hian Delia Asoka Hotel a meeting nein parliament session an thlir loka eptupar te sang te chu Bengaluru a in mukhomin an pol ming United Progressive Alliance UPA po Indian National Development Inclusive Alliance India ti in an thak ani kha tuntum session hi angai nom hle don ani tuntum parliament fu thut khoma hian sarkar chuan uniform civil code UCC bill chu pulutin pasa tum ngei don ni in alanga he bill hi pasa ni ngei mela zir chianga he bill in hong tur pol sang te ngai dan po alak theinan parliamentary standing committee hna hlan ani arin parliament a hian bill thar the digital personal data protection bill chu phar ani arin he bill hi pasa ni chuan India rama zong mimal tinin online kan data thu kan nayanga kan phalna lalawin kan mimal data chu tu man min man sak theilowanga kan data lak khomani dan le manani zel dan po mitinin kan du huna kan zot theidon ani parliament fu thut khoma hian India ram puma chiar puine na tur bill po phar tumani Union Home Minister Amit Shah chuan census na hi mason na hna tho na tura rohman na siam na na poimo ani atia he bill a hian India mi tu po kumsom pariat atlin vele a voter ID card na ngal theina tur dan po je telani ang atibok Congress le eptu party de chuan Manipur boina chungchang te BJP MP Brice Bhushan Saran Singapore sol thu boi chungchang te soi ho an ngiat ngei dona Adani le Hindenburg issue chuitura Joint Parliamentary Committee JPC din tele sarkar na thok te thunai na man sol chungchang te po anaw chua pui ngei rin ani bok Manipur lama chuan Nimin Khan nu ho polin sarkar curfew puan bo chia in Imphal ko pui le che vela lung oilo na an lan tira boina le har san na lian tham lovin hun an mangtling ta thayani Imphal le che vel phai ro ma hian police CRPF le sipai dang te po thanhem tak duty ti ran ni state sarkar chuan curfew thla dul ani don lo ti an puang chungin nu ho hian pun kho man thul pha lo chiang hle Imphal kho pui chung bazar puya nu ho intel khom pol ti a soi thei Koiramban ima keithel Joint Coordinating Committee for Peace KIKJCC te chuan nimin chomhadar som pakhata tanga chonhudar khat chung khan Imphal phai rom a hian meichia zong te chu lungoi lo nalan tir turin an hriat tira an hlotling thokhat hlea tlangmi te tana ro rel na hran siam an du lo thu te arang theyang bera state assembly session nei an phut thu te anaw puyani heti la hian tlangram lam Kangpok P district a chuan Sadar Hila Committee on Tribal Unity a volunteer te chuan gas phur motor pathum halani awanga lungoi lo na lantir nana Dakar somsari pani chung highway dan cha mek chu an thlop thu an puanga chuti lai chuan Imphal East district a Kairang area chuan curfew lai ni chungin Nimin Khan motorcycle rally nei ani bok Nimin ve khan Manipur sarkar official te chuan Manipura boina chuak mek din hun an thlir hova tuna hian boina chuak meka indo te kuta hian ral thuam sang thum vel le silai mu noi ruk vel ala mek ni in an soya hetiang ani wang hian an state a firfiak pol dan pona te chuan englai po in boina an chok chuak thei reng ti an soi official te chuan me thla tang khan police te ral thuam da na tangin 303 rifles medium machine guns AK assault rifles carbines insas light machine guns insas rifles M16 le MP5 rifles te chu about an soya hemi baka hian silai mu noi ruk vel po police le sipai te hne tanga ruk chu ani antibok official te chuan pangai khwa East Imphal Manipur Police Training Center le Khabei soi Imphal khopuya IR battalion le Manipur Rifles te omna huna tangin
ral thuam chi sang sang sangli zanga somthum pasari le silai mu noi ruk le singthum chuang ruk chu ani antia heng ral thuam ruk chu zinga sang ni le zakwa vel chu ral thuam hlau zinga chiaran ni a adang te chu tear gas le mini flare gun te ani antia heng ral thuam ruk chu zinga tamber hi phaizola mai te te kuta aluta za panga vel chu tlangrama kuki zo lam kuta alut ve ni in an soibok official te chuan tun boina den chen hian helpol ni thin cha thei to lo te chu an ron in tuai thar le ni in an soya hengzinga hian United National Liberation Front UNLF People's Liberation Army PLA Kanglei Yaol Kanbalup KYKL le People's Revolutionary Party of Kanglei Pak prepak te chu alangsar zualan ni anti hetianga helpol ron in la le ta hi meitei lam le kuki zo lam po hian an ma ni chanhim tu turanga in an lo lom viau ni in soi ani boka official te chuan tuna lom taka lo pom tu te hi nakina heng helpol te ning berber an ni le nge yang antia UNLF te chu tun ma tang to a sumdong lian le contractor te hna tanga poisa chu sak ching an ni antia PLA te hi Imphal Valley a meitei ramdin tum tu te ani nimin lam thu thar pakhat hi tunlai YouTube vela mukbang ngai na tu te tan hria ta hre om viau mai thei Bihar state a chuan thian za ho thil ei tam lama ani nel na mi pakhat chuan momo za som nga te mek mai ein apumina tur tarwa athi pha Bihar a Siwam district a chuan thian za ho chuan momo ani nei siaka heta hian tlangwal kum som ni le pangami Bipin Kumar Pasuan chuan momo ai hnem lu tu ka wangin athi pha Bihar media te tarlan danin momo ai hnem ber chuan cheng sang khatlo turin ani nei siaka Pasuan hian momo za som nga ai nuwa ni khoshelovin atlua atluk tir chuan a thian te chuan a ti deremo antia ma se atluk reitak dewa wanga ngai thalovin kai har antuma theito ban chu nuwa po a har theitak lo wangin private hospital pan pui ani a damdoi nan thlen pui chuan alo chat thlamman to ani bipin hi mobile se siam na dora thok ania nilenga hna tho hnuwa tlaila ma thian tenen anin kom hlim thina an thian ho chuan momo in asiaka ei tam thei berin cheng sang khatlo ni se ti in anin chawa hetianga van doina hi thleng ta ni bipina pa chuan bipina hi a thian te hian momo in asiak tura thlemin turin an hrai hlum ni in na soya thunei tu te chuan he thil thleng hi an chui chiang me kani bazari lo thira wangin kan lo me